Među vama je koga vi ne znate, kako govori Sveti Ivan Krstitelj u svoje vrijeme. Gle jagnje Božje koju uzima na sebe grijeh svijeta. Isti taj Hristos. Zato je potrebno da se, da preumimo, da se pokajemo, da bi blagodat dala našim očima da vide da je Hristos među nama u crkvi. Evo, mi smo sad ušli u ovaj vaš hram. Eto, slava Bogu, monasi smo, prije svega kršteni ljudi, hrišćani, monasi, a eto, milošću Božjom i po potrebama crkve i sveštenoslужitelja. I to je to, razumijete? Ti si ušao, sad je li to Ljubovija, je li to Ljubinje, je li to Ljubljana, razumijete? Ti stojiš pred žrtvenikom Boga Višnjeg. Tu. I tu ćemo, ako Bog da, i služiti svetu liturgiju, ona se tu služi. Znači, tu treba da se skoncentrišemo. I da se trudimo da duhom pokajanja hrišćanskog i evanđelskog podviga, ali svi, može to samo jedan sveštenik, on ako krene sam, pa vidi da je sam, i on će sam, razumijete, da nekako vremenom život je to, čovjek je to, pa i on sam nekako, znate, oladi. I onda i mi nekad doprinesemo tome, recimo, nema nas na liturgiji. Postaješ remetilački faktor te zajednice. Što nisi došao? A kad treba da organizujemo neki mali fudbal, razumijete? Ili nekakvu partiju ovoga ili onoga, onda smo tu, smo mnogo prije. Ne gledamo neki fudbal, ajde, ovamo ćemo ili da obrnemo nešto, neki roštilj ili neka proslava, neka svadba, neko veselje. Onda smo svi tamo. Dobro, a što je ovo? Ili smrt, pazite ovo, smrt. I svi smo na sahrani. Smrt priznajemo. I idemo, smrt i priznajemo. Ovo je vaskrsenje, čovječe. Smrti dajemo prednost u odnosu na vaskrsenje, na živu. Razumijete, to su sve, ajmo opet kažem, sabornica, nije ovo ni moje, ni samo tvoje, nego ovo je naše, ili treba saborno da se bavimo. Hajde da to, braćo i sestre, kao recimo uletimo ovdje neki veliki nered. Bije neki haos, neki tajfun, nekakva boleština je prošla i ovo je sve nekako opoganjeno. Mi se saberemo, evo ovdje, slava Bogu, ima nas, uzmemo sva neophodna sredstva, neka lagana organizacija, podjela ko će što, i za sat vremena. Hoće da bude ovako kako je sad. Čisto. Funkcionalno. Znači, možemo kad nas ima. A u suprotno, što ja se sam navirim na ova vrata i vidim što sam vidio. I onda ima jedan naš Kauđer, jedan brzi način sterilizacije prostorija, kad vidi, kad ga je muka da se bavi time, i samo paf, ugasi svjetlo i sve je, znate, kosmički očišćeno. Razumijem? Paf, ništa se ne vidi. Zatvoriš vrata za sobom, spuštiš regulare savjesi, pa sutra je novi dan, vidjet ćemo. Je tako, čovjek se nagne i vidi, znate, loša je situacija, sam je, još dvojica, trojice koji su još u nekoj lošijoj situaciji nego on, ništa. A gdje smo svi mi? A odgovorni smo, pozvani smo, i nas se tiče, ništa manje, gdje smo? Imamo nekoga posla. Ne valja. Tako da to treba da doživimo kao, znate, jednu i sabornu, ali ličnu odgovornost i da podižemo liturgijski nivo naše zajednice. Evo, Bog vam je dao, imate sve. Sve. Grijeh je požaliti se na bilo šta. Veliki grijeh, vjerujte. Kad kažem vi, imamo i mi. Mi se trudimo kad nas pitaju kako je dolje, oni misle sad dolje nas neko nešto pritiska i, znate,
Živimo izobilje života, razumijete? Izobilje. Tako i ovdje. Osuditi nekoga, roptati na nešto, to je grijeh, ozbiljan grijeh. Tako se gubi blagodat. Imamo presto žrtvenih i da se sabiramo oko njega. A polako, da liječimo sebe. Počnite, ako nemate naviku da dolazite na sveta liturgijska sabranja. Počnite. Pa ćete vidite kako će i sveštenik, nije isto kad je u crkvi 10 ljudi i kad je 110. Dobije motivaciju. Pa ako je recimo bio, da kažemo nekako nevoljan da radi nešto više, možda da se potrudi na ovaj ili onaj način, to će da dobije motivaciju. Ćemo mi da ga podstaknemo. Nešto će iz toga da se izrodi, jer vaše prisustvo i vaša molitva, vaše pokajanje, raduje nebeske sile. Znači, ne ostaje bez promjene, bez dejstva, a na tom mikroplanu, pa kad se provuče kroz liturgiju, znate, mi doprinosimo, vjerujte, jednom opštem dobru. Mi odavde, sa ovoga mjesta u miru i pokajanju živeći, mi dajemo svoj doprinos vaseljenskim procesom. Bez da se uključujemo ili nasuvo i pasivno samo da pratimo što se po svijetu radi. Tamo se ratuje, ovamo se ratuje, ovamo će tek da se zarati, ovamo će tek da se gladuje, ovamo će tek da bude ovoga i ono. Ništa, razumijete? Gubimo vrijeme. A da smo investirali u naše lično pokajanje, dakle, promjenu odnosa prema Hristu, mog prema Hristu, ne tvog, nego mog. Onda i ti i svi imate koristi. To je tajna pokajanja, razumijete, to su ozbiljni, mistični proces. Pa sam postaješ neko koji na druge prenosi taj duh, da li u pitanju porodice. Sigurno tu ima mnogo problematičnih zona u porodici. Djeca stasavaju kako ih vaspitavati. Ne može to, znate, mehanički, sterilno, psihološki, pedagoški. To je duh da bude, duh da zrači. Duh sveti kad zrači, znate, djeca se samo, znate, poklanjaju, razumijete? Kad vide oce u miru i pokajanju da žive, znate, to je ikon. Ikon. Dovoljno je da ga vidi kako pristupa svetome pričašću sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju. Da uvati izraz oca ili majke koji se pričašćuju. I to je to. Vidi, njemu će to blagodat do srca da dovede. A ovako, kako ćemo? Po 5-6 televizora radi u kući, sve što može da radi, mačke vrište, psi laju, znate, papagaji nervozni, majmuni skaču, razumijete? Onda sva ova demonološka ponuda, sve te igračkice i to, znate, ta magija za djecu. Jesi domaćin, jesi čoveče, ti si tu u tvoj kući vladika, Bog ti pomogao, razumiješ? I ne možeš biti vladika iznad vladike. Ne možeš biti u sili van Hrista, čoveč. Ne može to biti crkva ako je odvojena domaća, ako je odvojena od saborne i van liturgije. Znači, sve nam je tu, znate, onaj koji treba da bude, on je tu, koji je obećao da će doći, on je već došao, već je među nama, čeka nas strpljivo i dugo trpeljivo i može odmah da nam da sve što nam je potrebno.